دها پشتی مسرهلدانین کردستان دشتی یعنی سرهلدانین کردان لخاک کردستان مدد و ما یعنی در سن دیرو که راستی هناك تشت ما فهم كده أمنا يعني بالمجمل تشتكوا عن زانبن شما أفسر هلدان بتشتي يعني تيجو سبب شيء سبب كو سرهلدان الكرداب بتشتي دهاتن تكبرن سبب يخي استراتيجي هبون مثلا البداية حفت سبب هاتنا قلتن دكاري أف سبب زيدا جيبن دكاري كيم جيبن أما بدشتي دبيجي ياك جبرتو ريبرتيا كي همدم تنبي يعني ريبرين كردان هر تم چابون هر تم ريبرين بشن كردابي يعني إمارات بي دويلة صغيرة بي مثلا أم بيجن عشيرتي بي مالباتي بي لسر بشكي كردستاني سرهلدان دهات چيكرن جبوي حمي قالي كردستان فكراندن ندهات كرن جبوي يكيتيا قالي كرد بگشتي ريبرتيكي همدمي تنبي فلسفتكي كو حمو في قالي بكون بكي بهفتنا هنا نهات بي آقا كرن جبوي ويجي سرهلدان فرا ندبوي هرتم بدمي خدا دهاتن تبساندن أبيك يدي يمين خطا إخانتا كردا هر تم دناف کردا دا بردوام بود یعنی ام دیروکی بگرن دست جه انکی دوی گرگامش بگر جه هرپاکو سی اوی بگره یعنی دمه ام بیجن بوری آده نه اوی دا هرپاکو سیه خیانت و حتی بی خیانتی وی داری حتی او خاینه که دهندر عفرینه دا إحداثياتي دم نقطين لشكري ددان الطيارين دجون أو جهة حتى نواجه أفكارها يعني أمن قارن بيجن يعني التجاري أمن قارن بيجن عفرين بريكا خاين هات تكبرن أما خاين ها بشك بشك هبو يعني بيجي جبير نكن جبوي خانات دهندر كردادا هشتيا كو كرد نبنستاتو هشتيا كو سرطانة كردان هرتم تيك وربن يا سيامين دناو ميرين كردادا دناو بگين كردادا ملاين كردادا يكيتيا كي يعني يكيتيا كي كو حمو باشي كردستان بكيا تنمو مثلا ام بيجن يكيتيا نتاوي تم مير و بگين كردا هرتم خا اساس بگرتن تم عشيري خا اساس بگرتن یکیتیه که نتاوی نهات با آوا کرن یا چارمین ریخستنه دناف گل دهاتی آوا کرن ملی وی ریخستنه که راستی سر اساس راست ولی آوا کرن کم دما یعنی هستی نتاوی بگل را هرتن دناف ناکوکیه داو اره هستی نتاوی مثلا لآگری لدرسم لکوچگری سرهلدان الشيخ سعيد البيران أب حمو هستين نتاوي پر لپیش بود اما هستين نتاوي نمی بیش شواز جیانی هنکی باوری دهات شکاندن دمه دشمن سر دکت باوری ها کردا دهات شکاندن جبوی بشی هستين نتاوي نبره خستن کری بود ای پینجه ضعیفتیه ریخستنه لشکری و ریخستنه فکری يعني دناف كردادا ريخستنا ايديولوژيك يكي فكري يكي كارب كردا بگشتي بيك عاقلي بفكري جياني باش راس بكي جميل باش تحليل بكي ميداني باش بخوينه تنبو يعني بفكر دا هنكي ضعيفتي هبو وريخستنا لشكري جي امكان درفتين كردان ندهش تكون ريخستنا خواهي لشكري بكن آستكي جيهاني بكن آستكي كو قارب كردستان بشتي بارزن يشا شمين أول دملي السياسات والدبلوماسيات دا ضعيف دمان جبالكم ما دسبي بيج داجي قول يعني مثلا ملايا بقى ميرا چه زانه دناف عولمي دنياي دا چه زانه بريطانيا چه دفكري چه زانه فرنسا چه دفكري يعني وي دمي
ناوگین راگهاتنشی کرتنمی و کاربن راستی جی میدان جهانی گشتی بخوینن دیروکی خود گشتی ناس بکن تشتی که دناف دیروکی دامابود همین تنه دیروکا دفکی بو دیروکا ویجهی بو دستان و افسانه و چیروکن کردان بو و ما بو اما بگشتی تحلیل کی سیاسی یه اوسا میدان بگشتی جهانی بخوینه دیپلماسیت خورد بکه و تکلیه خواب در دور را آقا بکه به هزین جهانی را دیپلماسیت پیش خینه که بدما و اوجی سبب کو دیانت اسلامی هشت کل سر جواکا کردی باندوره کی نینی بکه باندوره کی بکه که جواکا کردی هر تم ناف دلیه داید سرهلدان پیش خینه آن سرهلدان پیش نخینه جبت کو دلیه کردم تایبت دولتا اسلامی و ایرانی لسر تم دیانت دخلتی یعنی تم دیانت دکر ناف مسئله دگود ام بناف خوده ام یریش دکر ام خوده و ساج مروتی مثلا عراق حلب چاوا داگر کرد چاوا انفال کرد مثال اساسی دیان آیت قرآنی آیت الانفال قلت خودش مرا گوتی از کردا بخوشن نه به وی شکلی هر کم خودش کرداجش برکو دو قرآن بشکلی که قالب جیتی نزیک بیه کنه چه دگود ام ایریش بکن یعنی ام دجمناتی به عثمانی را بکن وكأنه عثماني خليفة خدين سر عردنا وحتى نهاجي كردين فاشيست كردين درجة خد چند دن AKP أردوغان وك يعني أوكي وك أسد الأمة الإسلامية دبينا وصاد دبينا جبويكو أردوغان يعني راستيجي ضعيف عم كرن إنه بريكا إسلامياته أمي حقي كرداب بدني وكرد ناف تركاد ولا حق خالصين قضية كردي بفي شكلي بمبيتي جبوي وجه دوين دميدو حتى نها جواكان كردي بريكا إسلاميات هر تماتية خابانده وهر تم ناف أوي دول سرمدان دا دلي جيان كري ونجشتيا أصدقي نها دفر دا نویسکارک هیا یکی اجنبیه ناوی خود دیوید مکدوله دیوید مکدول چه دبیجه در پرتوکی خود دیروکا کردستان یا هندر دا دبیجه قربانی کنکوژی دهندر دولت ترک دهاتن مشاندن بسر گل کردستانی و ایران تایبت جی دبیجه گشتی 800,000 قربانی یعنی 800,000 کرد هاتیه کشتن طبعا اوا وی دمه دبیجه اما تشتي راستيجي هاتيه جديدن مليون درواز كرنا قربانيين كردان شهيدين كردان يكو دستي عثمانية وفارس هاتنا كشتن بمليون درواز كريا تاني كونكوجيا درسمي دوي دمي دوي چند سال نادا 8,000 كرد هاتيه كشتن 8,000 ناش شرع عفرين أقص نازل بو نه الشهيدين العسكري والشهيدين من الشرفان والبلاد قشتي شهيدين سيفيل وشرفانة ناقشت 4,000 يعني درواز كر اما ناقشتي اما للدرسمي قشت 8,000 انسان ومين زيادتر تشتي هاتيه توثيق كرنا بجن 8,000 اما جوي زيادتر جي هرتم هاي بفي شكلي ام دقارن يعني صدمين تکچوینه سرطانه کردا ام شیوه بکن تابی بلکی جوان سرطانا زیده تر جهنه هینا بلکی افکار بل جوان پرتر بنخینن نقاش سر بکن المهم تشتیکو ام زانن و یکو ببید درس جمعرا ام دوان ملنا دا فاخورت بکن مثلا احمد خانی چه دویجه؟ احمد خانی هر تم دو فلسفه خواهی دندر نویسکاری خو هلبستی خدا دویجه هگر ریبرکی مهبا قالي با ام بيك فكري پرورده بكرانا و ام بيك فكري حمود هستي النتاوي دا بكرانا يك ما يقالي با ام وات كرد ام ببانا يك و ام ما يقالي با ام هانا سباتو شبوي ويجي ام باحتياجي ريباركي ريباري راستيا ريبارتي جي الشخصي ريبار أبو دي قلت الشخصي يعني ريبار أبو مثلا ام چاوا کارن بنخینه ریبر آبو نه
مؤسس أو الأمين العام لحزبك ربر أبو فيلسوفي جيانا أزادة فيلسوفي كو راستيجي يعني هستي نتاوي كردي خستيا ياك بيا سببكم ملات گشتی جهان کردستانی فیر ببین یعنی ببیسید بکردا ببیسید دیروکا کردستانی ولی ماسکرین و یکیتیک جمعه گرکن نها کیمه تشتی کتی آوا کرن لسر عرده یکیتی نه آوا کرن بگشتی هستی کردستانی هر چا پرچه کردستانی دبن یک فلسفه دا نه آوا کرن و پرسکریک بردوام بکن ما دستکفتیم پر مازن در رجاوا دا بیک آنینه و رجاوا بیان نمونه جبوی کردستانی تمایی جبوی رجالات ناوین تمایی اما هینه نبسن هینه هم دبن خطریه دانه هین خطریه که تشتیم ما آوا کریه بگشتی جاره که داشت دست مهره هین هیا نتنه جبوی ویجی اف حفت سدمین کو هشتنه سرالدانین کردان پیک یعنی پیک نیم پیک ورن و پیش نکردن و نگیرن انجامه گرک ام سر وان حفت سدمنا ام یعنی ام فکراندن بکن و ام درس یاد آکر ببین شکلی امی کارمشی رو بکن